Hagan ke Eucharist bakui to in duai na gavenda I shidali nomlang badon hapadeng ke jing shitam baju. Ni duai na benda ke jing koi jing kya jon abjon the car. Ni duai na benda ke jing koi jing kya bad ke jing su jongi Felicia bad kulum jongi. Serang ikan ega mas berkuit, dah kuen sim ke jeng ruai sedang nombor sispa R. Galilia pia comida yu shasuim bening une u Jesu ya obala shimno na pisha bening un sawan biang hakaju karukam bapila yo I baukiu shabening. Hallelujah. Kohimen ko para mindakasni kalongasni buram jonga jinki u Jesu shabening. Kani kalongka sngi buram kabakerpang kabadap daga jinga bad ngidang IT aga jing tumu jongi baro shau Jesu bar mangi nginang yo jinga aga jingkerku lempa ke jingrake ya kanega sngi buram jonga jingkiu jongo Jesu shabeni nginang IT ya ki jimpang jingshitom jongi ngin pannau Jesu ba undup pinyo hangi ya ka borna bane ngina iti ki konjongi ki ba ap ya ki result ngiduaina ka binda ki konjongi ki ba don hapadeng ki jimpen krai ki exam ni iti ki jing tolat ki jing dona jongi bara hagane ki Eucharist bakui bangi ngait u Jesun ktayangi un palai lud yangi un palang yangi ki batumai kum juru ngi don haga jimpen krai balai sngi balai jonga jing duai no bena ay Jesu na pensleyangi daw men siem bakui ha kerteng upa badukun badu men siem baku kajingai jengutrai jongi u Jesu Christ bat kajingi jongu berle lembat kajingi asilak jong men siem bakui kindon rengkat bat pi Kohimen ko para mendagas ni ngidang yos ngo na gejing pule shapang gejing ikai jongo Jesu ba un kiu shabeneng ba ni yos ngo na ka kam jongi apostol katba ki apostol
kidang pay ya Jesu la kiu shabane rengkat bat ki angel baro mangi ni trang ya kanega jinglo ban poi shabane kalong ka tong jongi vai pai vai ban poi shabane badeu Jesu yarap yangi badeu Jesu ukarko yangi badeu Jesu upensle yangi kenamba ngindup light na ki pop rengkat bat ka pop ngimla ban kiu shabane light luit na ka pop ngin her shabane tongin sange shipor pan bor na Jesu ubala kiu shabane ban yarap yangiru ha ka jing tolot brio jongi ha ka jing tolot do jongi bangin long ki kun ke ba khoi ke ba light na ka jing kia jong ka pop aga jing im jongi knamba ngiru ngin her shabane Kotrai Jesu map yangi sait kud yangi na baro ki pop ki bangilale ngirut ngitrang ya ka bane ba shisin kasngi ngiru ngin don lambat me map yangi sait kud yangi nga phalam pa ukle badon bor baro badikapi ko himen ko para bagale pop shibun e dagi jim parakat dagi tin dagi kham dagi jingle kale dagi jingle phala janga dagi jingle phala janga dagi jingle phala bakrao he janga namarkata ngakarpad ye kamaria bakui kabayai sa kate suti yak yangel bakiri kui badi pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how try ko play jangi ublay badan bor bar unisane yangi padendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikher amen Good try to ease and 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 Duvai Kotrai Jesu Kumbamela kiu shabene Yarab yangi way pay way ru ban light luit nagajing kuslai jangajingim
Hagani ga sngi kabalai janga jing duwai novena pen slashu juyangi kumpa molecular ya dau mensiam bakoi pen koi pen kia yagi bapangi bashitam kerku ya bar ki kun ki padon hapadeng ki jingap ki ap naga benda bon ki ke bara kamdam e ya kabening koble upa jangi ngi yakamen haka jingrung shaka buram jangukun jameu Jesus Christ ka jingkyu jango shabening kalonga buram barga jingkar men jangi to yarap yangi ban bud yavu hagalindi jangi shabening ngi pan yakani lemba uju Jesus Christ kun jame utrai jangi uba imbadu basan shar badme lembadu men siem bakoi uble junam la junam amen. Kajing pulih lagi kam jangki apostol kalonong kabanangkong kadukot iway terter ha do kadway ko Theophilus wait ha kajing itu kana jonga kabamen shwa ngala tho shapang ki baro ki bau jisu lale badulahi kai nado bau rastrang ya kakam jongu haru kasngi bala shimno yau shabneng Shwab and Shimno Yau Ulai Kijinta Drakabor Jongman Semokoi Hakibre Kiba Ulajit Kum Ki Apostol Jongu Kumba Sauposni Hadin Kajing Yap Jongu Ulapan Pau Yalade Pon Sen Haki Hagata Garukam Pomdran Jing Artaten Shu Pau Dang Im Ya U Layo Ida Ki Bat ulai keren bat ki syafhang ke himau belai haba kila ya kendolang ulai ki ya geni ke hukum wat lejno na Jerusalem henrei to up hadu pagajing kular ukpa jonga kan urlong kumba ngalai tho hapi Yohanes sulapan baptis dak henrei satang kendiat sengi en sapan baptis yapi Tauman sem bakoi habaki apostol kila yadon lang baru Jisu kila keli yau ko kanrat hato men penyang biang ya kahima Israel ha kani kepor Jisu laong haki ya kipor bat kisamai labo da kepor jongu pa jonga pemdon kam bantep yaki Rai pin sadap de kabor endau men semako lawan hiar halor jongpi pat pin sakhi yanga ha Jerusalem ha Judea borokawai bat ha Samaria bat shadu bakut kapertai endau la ong yakane kadwa kirang ya pek yau urakanteu yau shabnang bat ulo uraka hadu pakim yo isu yau Karba kidang yapek shain shabnang paukio arngut kibreu kibar riamle kila yang kendet hajan jongki korang ba kalilia kila ong pi yakmet ayu shasoin breng uneu Jisu yauba la shimno na pi shabnang un sawan biang hagjo korkom papilai I ba ukio shabnang kakte nublai Isamu ya ublai Sim nakasam saupunyo nomor Nyuspa Laipo Tetap digujai bendera Haleluya Raga suri sayublai Haleluya Long utrai ubaiting Haleluya Simba kraw valor bertei Haleluya
kaching pule na shithi Paulus she Kristan Ephesus kalnong iway kat khot khanyaw ter duar phalai to ublay chang utrai changi uchi sukris ukpa chang kaburom un ai happy kamen sem kaching stan pat kaching shampang pan ito shai kadar ya u to un pin shai kadar ya kaching mut chang phi khanang ma phindup ito ya kaching karmen bakraw ha kabala khot ya phi ya kaspa chang kaburom bayo pateng na u ya kaba en saya sam hapdeng kirungit but ya kaching yar bom la theo chang kabor chang u hangi gi bangai kolong kum kaching khlain kaba ulapin pau ha kaching me pat yau kris na kaching yap balapin shong yu halaka kati kamon habneng halor gi bors im borba ki bor khlain bat gi bor sanshar bat halor ka kerteng ro bala ban ai hakani kachuk ni hakachuk ban sawan ulapin dem ye ki e baro hapo ki kichat chong kris bat ula thung yu ukli du chong kabalang kabalong kamet chong u kaching pura chong uta balat pendep chanai ya ki e baro kakatin chong utrai Siki jai penriu baro batu penlong yaki kesenran junga ngandon rengkat bat pi barabor hadu pawai no ka percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru kajim pule naka gospel bakuit kat kum ulukas. kau hurang abe utrai. Nangda ula play kerdar yagi jingmur jangi ban shempang yagi jingto badula ong haki kumne la to ba umesaya ude ban shashitom bad ban mi pat na ki bayap hagasni balai ba ha ka kerteng jangu de ban yala iya ka jingkalla ka bamud bad ka jingma pop hagi jait ben ri baro stan na Jerusalem. Pilong saki iaki ne kie. Ngahi ngan pa happy ya umensiem uba upa ula kular. Kumda ap hakanomba hado baka vor na jorong kanwan hiar halo jumpi. Te ujisu ulayalam iyalaki senran shabar kanomba hadu batania handa ulakaner lakati badulakarku yaki kabba udankarku ulaklatno naki badlara iyabu sha bene kila mane iyabu bat kila late pai sha Jerusalem daka jinkomen kabakarao bat kila sa barabor hake temple kedayaro ia uble ka gospel jong utrai Kejinyaro yami Kris. ko himen ko para bagid hautrai Jesus Christ nga ai kuble sngi buram basuk yepi baro sngi buram jonka jinkio jongu Jesu shabening kane kalonga tong jongi iwe paiwe ban kio shabening ban poi shabening
but bandon lang bad ukun lamberot habeneng kumba yo I yau ya anis baptist haga jimpen pau hawu ko himen ko para ujisu ulawan hias na beneng ban shongsa bangi kibrio minda ujisu uta ujisu ubalawan hiana beneng ukiu shabeneng ban ngi persyang ban sautu kaya ka jingmut jong ka jingkiu jong ujisu shabeneng ni pule ha ka gospel jong ya anis bakoit linong baningkong ha ka bastam uble uladon kaktin uble kaladon kaktin kalalong uble bad kaktin kaladon bad uble kane kalong kakindin ke bang nios ngo na ka gospel jongo yanis kabaulas tam banto ujisu ulong kaktin bad ujisu uladon bad uble kabamut kaktin kalong uble Kangneng yoi yaka jingya de jongu jisu bado bale kabamod habangi puson syapang ka jingwan hia jongu jisu syaka perte ban syong rengkat bani kaya ka balajia kaketin kala syong bani kibriyu kaketin kala shim yaka dur kadar jongi kibriyu bad haba kaketin kala shim yaka dur kadar jongi kibriyu hangda hakatakaktin uble uladon ujisu uladon umensiem bakuit uladon namarngi tip syapanga jingka jongu jisu badka jimpen pena jongu angel kabor bahaklitam kan kaserngiu iapi kabor bahaklitam kan kaserngiu iapi kabamut kaketin kabaladon bado bale kalawan ban kaserngiu ya kamaria ublay upa ublay ukon ublay umensiam bakoy baladon ha kamaria teisoti bad habala ka ya ujisu ngimla ban penya per ya ujisu nakadur jong upa nakadur jong ukon bad naga jinglong jong umensiam bakoy badu jisu ula shimdi ublay upa ula shimdi yaka jinglong briu jongi hakaba ula wan hiar na beneng ban shong sa badni tekaba mot bale ublay ula wan shong sa badni ngiyos ngo minda yaka daw kabang ila pule na kaneka gospel ban yalam ban yo yaka jinkala kaba mot baka jimap yake ban penkala yangi kibri batalot na kapap syaka jinglong koid banya jimap yangi uble ula shim yaka jinglong brio jangi banangda ujisu la shayap ujisu la shayap halar ka jinglong brio jangi ujisu la penduno yaka bor janga pop badon hapo janga bad jompi namar haka jinglong do jongi ngilong gapop badu jisuang ai hanga yaka do jompi ai hanga yaka jinglong brio jompi ai hanga yaka jinglong pop jompi ngansa penkantang yaka jingim brio jongane ka parte te kabamod lemba ka jingsha ya lemba ka jingia ujisu lale ayu hangi ula penkantang badula pendon burom yaka met bapot jongi nang daw Jesu ula mipat na kibaya kabamot ula pindon burom ya kamedjongi banyetip syapanga jimi pa jong Jesu hadin laisngi Jesu la mipa bagi apostol ya ke ba Jesu la janba kishem jinge banitu ya Jesu hadin ga jimi pa bagi la om ude urengai ngirung ni don ga jingting ya urengai bad ujisu haba kila ting haba kila arta ting ula ongkum no bon gi jaka jonga jing pau jong ujisu hadin ga jimi padu jisu ula kode ki apostol wan shanga tayanga pe ngadon shing
ngadon do kiringai kem don do kem don ching kabamot ya u Jisu balami pat na kibayap udon do udon ching te baleng akaran hakane yapi ban sautu ya ke jingkiu jong u Jisu shabane bona preng jong ingi perkadu Jisu la kiu kumno But hangne kala shai kadar what hardin ke jimmi pa jong u Jisu uladon gaddo uladon ke shing henre kaya per naka jinglom menshiwa namarula penkantang ya kaddo but ke shing kabamod haba u Jisu ulakiu shabeneng ulakiu omde kum uble marwe henre ulakiu kum ubriu kabamod u Jisu lara ia ka jinglong brio jongiru shabane tinakata ka daw ko himen ko para kadon ke jingkermen paleng ilong ki kun gilong ki bakermen ha ke jinge jongi bon ki vei pat ki niam kim don jingkermen let's say don bon ki niam ki ba light no ke niam jinge kristan ki kemilendi ya ka jingka arsin laisin bad kunda ter life after death Bad kinsa wandur biang kumukso hadu banda light lui na ka pop don bon ge ke baro kabaki wei pat kin niam ki hikai henre mangi pat ngim don kam ban ka arsin light no ya ka jingka haumen siam bakui hakata ka buram ka bau Jisu ula penyo hangi lemba ka jingya lemba ka jimi pa chomum bad u Jisu ula pidiyang ya bahar ke jingtolot brio jongi nangda da ka ba penkantang ya ke jingtolot brio jongi u Jisu ula kiu shabaning ula ra ya ke jinglong do jongi ula ra ya ke jinglong tolot jongi shabaning namar bale kadba ula kiu shabaning shimla kiu ha kumu brio batalot henre kumu brio balajob halor baro ka pop Tinakata daw ngipla ngitur siya ka sando plapo nakataka daw hamal lagi sakramen kabangi shimenda ngidon ka jingkuit ngidon ka jingmapi ki pop but ngidang yo jingkuit shushu ngidang yo jingtengen shushu habangi duai habangi shanya ha u Jisu but minda uni u Jisu shua baun kiyo shabane kumno ula kren bad ki apostol Kumno ki apostol ki yo mat ya u Jisu shua baun kiyo ula kula rayu ya ki apostol ula le kumno rangkat bat ki apostol hangne ha ka gospel jongu Lukas ka kadau shai kadar hangi ya ke jingya keren jongu Jisu bat ki apostol bat omde tangi apostol nganges kem namar hadin ke jingkiu jongu Jisu kila wan paisha Jerusalem kumba shispa arpo ngut ki banget ki sinran jongu Jisu kila duai shirhem bat kamaria teisoti kabamut kadba u Jisu udang kiu shabane omde tang ki apostol marwe kiyoi henre baru kita ki nong bud baladon badu apostol bat ki apostol kila yoi kabamut u Jisu ulakwa bamangi baro ngilong ki saki jong kaneka jingkiu jongu Jisu shabane Banang daw Jisu ula yalam iya ki apostol ula ong yaki ki le yalam iya ka jingkala kabamut bat ka jingmap iki pop kane kalong ka so jongka jimmi pa jongu Jisu kane kalongru uso jongka jingkiu jongu Jisu aba shua baun kiu shabane ula kular ya ka jingmap te habangi duai midang ya jingmap iki pop But kumjuru Jisu udang ay yangi takaway pat ka jingkular kalong jingkular jongu blay upa kalong umen suyam bakoy. Minda ni habendon ka jingit but ka jingit ka palat yaw Jisu benduay na ka benda umen suyam bakoy. Nang daw layalam yaki apostol shabar ka Jerusalem. Habar ka Jerusalem ka jaka ayu Betania. Jerusalem kadon ayu kabor jongo palai Jisu la penkantang ya ka Jerusalem barokawai ya ka atmosphere jonga Jerusalem u Jisu la penkantang lembaka snam jongo lembaka jingyap jongo lembaka jimipan minta ka atmosphere barokawai ya baroka mariang jonga Jerusalem kadap da ka jingyu bi jonga jimipatu Chris
But minda nangda ujisu ula ialam shabar ke Jerusalem Bethania. Nga syait batai kapi kai ke jimur jangka Bethania. Bethania kalong kaying jangka jingkongu. Ke jimur jangka Bethania kalong kaying jangka jingkongu. Haba ujisu ula poi Bethania ula lekum no yaki apostol ula kerku yaki. Minda ngidon kamban sauturu yakane ke jimur. Kikun ke ba kongu ya Jesu kin ya jingkerku. Kikun ke ba tam seneng ya Jesu kin ya cha ke jingtip ke jingchon. Minda habaki apostol ke la poi Bethania kalongro ke daka shenjang kabalang. Kabalang ngide ben imteli daka ba kongu. Obedience leads to blessing. Bethania kayalam yangi syaka jingkerku. Ka jingkerku bakum no jingkerku balong ka jing nga e jungumen siam bakoid bon gi kon jangi hakabalang kim ju kongu kidon hakabalang hoy henry kiim habar kabalang minta ujisu uyalam yaki apostol na Jerusalem na ulum olive nanda ulayalam yaki sha Bethania haka jinglong jonga jingkongu badu jisu lahi kayaki lada piyaine haka jingkongu iyanga bat kabalang kaya kaba pensayo jingkerku ni baro ni don ka ni trang yaki jingkerku kawan syangi habangi don hapo kabalang habangi kongu ya kabalang habangi kongu ya hukum jongo belai bad haba ni trang iya ke jingkulah jongo Kris ban pediang ya ke jingkorku ni de bandon halo jongi umen siam bakui lada umen siam bamen usang hapo jongi umla ban ngautu ke jimur jonga jingkorku tang umen siam bakui ulaban ngautu bad ulaban pediang jingkorku na kata kadau ko himen ko para ni de ban imbarabor hakane ka bor jongo Jesu hakane ka bor jongo men siam bakui kamdame ngilas tang ya ke jimpen kare nubena ngila poi shagas ni kabalahi bad kadon jingmur bapalad namar kukum jongo Jesu kalong saha Jerusalem tadhadu bapindayo pediang ya ke jingkorku kane kalong ka jingam nur jongo Jesu shua bawun kiyo shabane ban lese kabalang kampat kikai yang ikumne baka Pentecost kalong ka sniburam ka bakam karao banya kiwei pat ki sniburam ni pat haga jingtolot brio jongi ni perkat Christmas bat Pasca kalabia henry Pentecost ru kalong ka jingkerku ka bapala kalam Pentecost ngimdon jingim hakabala hoy ka jingka jongu Jesu bat ka jimmi pat kalong ka jingjop halo jongi henry uso jong ka jingjop kawan kumno hangi kade lembagas ni burong Pentecost nagata ka daw kabalang kalastang ban sotu ya kane hado minda ngila kensting palat minda kabalang stamban pen kare lese pimji yosngo syapang ka novena Pentecost minor henry minda kabalang kalastang ban hikai Pentecost kalong gabakong san nakabinda ki Kristan kalam Pentecost ngimla penkim ya umen siam bakoi kabamod ka jingkula jongu Jesu shuaban kiu shabaneng kalang Pentecost ban ngide ben im hakata ka bor jonga Pentecost ban ngide ben duai bangin duplong ba pengi im nakipo shikipor ya kene ka jingdon jonga men siam kumnong ilaban penkim kumbau Jesu lahi kai kongu ya ka Bethania ya ka yeng jonga jingkongu hangda pensayo jingkurku ba pinum babe pinum sausi bat ngi yosngo nakakam jongi apostol kilayo I bau Jesu la kiyo shabane kim shimla babe namar kila don lupa jingkurku bat kila mane ya Jesu nanda kilawan pai kila poi shaka temple kaktino belekong kila yaro ya ublay kam don jimba beshu hoy lese habangila sarangat badno habakila ipai lese ki kalat ngidon ke jing sosi henry hangne ki apostol kim shimla sosi kila kamen bale kidang ap ia ka jingkular jongo Kris jingkular jongo blai upa hagane ga sngi burom jonga jingkyu jongo Jesu shabane tongin kendit benrio nama kadang ap yangi ya ka jingkurku
Pimde ban miss ya kan ke jingkurku. Pimde ban miss ya kan ke jingkurku. Pimde ban babe hadin ho ngampa dia pen kreba. Ngampa dia pen kre na ka benda kan ke bor. Tolong ki bala kre. Tong ki bala duai. Tong ki bala tolong ki bala trang na ka benda kan ke jingai ha ke jingim chompiru. Ai ka bor jung Jesu nam van ya halo jungi. Obedience leads to blessing. Jingkongu kayalam yangi shaka jingkarko. Habaki apostol kila kongu kila dap daga bor jung Pentecost. Bor jung men siam bakui. Tongen pendi mai yalade. Bangin longi kon ki ba kongu ban kongu iya ka bau Jesu betahangi. Jesu be id ngis ngongu yame. Pen kantang yangi vai pe daga bor jung jing shashitam. Daga bor jung jing yap bat ke jing me pa jame. Bangin dub lang kikun ki ba ap naga benda ka jing kular jame. Ba pediang ye me ha ka jing im jongi ya umen siam bakui. Ba pen kre naga benda ka sungi buram Pentecost kar ku yangi pen slay yangi. Enya ro ya utrai Jesu Christ. Ko men ko para tongin ia tongin pla ia ka jinge ka jongi. Respada kuwe. You pardon God, young coming that God can do. Tong in yakar ya ublay upajangi ubala penkup daka buram ya ukun ujisu. Nagbanta papa ko jungi bishop jungi kelndo bagi kat kes jungi badaga jing doai bashirham kindubla payaisan tershiter hak jing tibio Jesu ukun rat jungki khnang bandubla ban pen banaya u ha karukom ka bamantoi ha ki kenhun lang brod jungki ngi kerpa de me kutrai Nakabanta karampai Kristan jungi bakum ki Kristan Ephesus ngindumla bansautu kadno utra jungi ul ai pahu ya ki jinga e jung u hangi ngikirpa de me kutrai Nakabanta iwe pa iwe nangi bada ki jing duai bat ki jing pule ya ki jing tho bakhoi ngindumla bansem ya ki sandur jung ublai
na kabanta jungi kam tam ha kapor jing janjar bat ngin du priang yaki da ki men simba kluj ngi kerpa de me kutrai na kabanta ki kristan ki baladu jing kermen bada ka perkhat ya ka jing kermen bakrau ka ba ap ya yaki habneng kindup kala bamut ban chenya lot hau blai ngi kerpa de me kutrai na kabanta ki brubaro pakindup sa skor ya ka khbor ukris ka batrwa ban ajing map ya ki pop chungki lambat ka jing imbat mai ha ukris ngi kerpa de me kutrai Kopang ya ro ya me nagabenta ka jingi bala ai hangi man gasngi tayara pingi da umensiam jame banginang itu kam jiliu ya bu jisu ukon jame barbangin pen bana lender ya bu hakibriu kiba tawiar yangi kadba dang im ipanya kene da ukris utrai jangin Amen. Sim laispa prapue. Laispa prapue. ya duai ko himen ko para baga jinkini a janga ba jampi khalong ka ba priang hun ha ublai upa ba don bor barro tu ta le jinga ti chompi na ba ta chingaro ba ko ro ka te chungu ka shimenta e ba ya ba ko chungu ba ro ko wei ko pa to priang ya kini ke jingai jangi ki bangi talwa daga jingi to ai ba kane ke eucharist bangi leburam kenyalam kam jan shagaburam kaba mela penkre nagabenda jangi ipan yakane lempa ukris utrai jangi Amen. Utrai undon renka bat pim Ringkat berpiru. to ken dio yala ke donor Ikan dia di saut. panginai ngu ya utrai ublai jangim Kasama berkadai. dashisha kalong ka bashong ho bat ka badde kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko ken rat ko pa ba koi ko blai badan bor bat bam jek namaru trai jisu us em janga buram unang job ia ka pop barka jingia ula kiu minda kasni shaki beneng shajaran
Kadba ki angel ki pay daga jings no perla. Unang ya side haperdeng oblay badu brio. Unang bishar ka parte badu try ki pai. Ulakiu shabening ba en un penjingai alade naga jinglong hapo bapo jangi henry ba mangi ki da kod jangu ngin sngosh ngain ben bo shabadon mapu ukli badu nong seng jangi na margata habala dapmia daga jingamen paska malaga jaint ben rio karisa daga jingamen. But what ki bod baning rengat but ki kin hun angel kirwai lang yaga jingruwai ba kalem kut janga buram jame kadba kia pen bana. Haganega por kabakuit kabakantang tam. Haganega sngi buram kabadap daga jinga Tongin aiti yaga jingang no jangi. Bangin duai naga bindau mensiam bakuit ka jingkular jung pale. Ka jingkular shua bahun kiu shabene kalong mensiam bakuit. In aiti yaga jimpang yaga jing shitam yaga jing talat jangi. Ni aiti yaga inga sem jangi. Ni aiti ya baro bayit batoin jangi sha uji sumenta. Bangin dap nak bo jeng men siam bakoid dashisha melong bakoid kotrai katemei jang ka jing koi barong namar katangi karpa diami to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwajangi da ka pa ya umen siam jame kum gawum je halo janki Bakindup kelalong iangi kamet bakasnam jangotrai jangi u Jesu Christ. Hakapor bala de no iavu badala ka mons nobha ula pedeng yaga jing shashitom ula shimya upu badaka baingu iame ula kedea iavu badai halage senran u Toshim bato bam nakane pi barra namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naka benda jampi Hakaju keru kamendala layabam ulashim yaka kuri badaka baingu biang yame ulayaka halake senran Toshim bat dina kane pi barra namar kane kalonga kuri jangas nam janga jutang bate mai badbam jekut yaka ben pen minaga benda jampi banaga benda ki babun yaka ben map yaki pop Tole yakane bankan mau ianga Kosnam bakardor jangu Chris tapen koi yangi tapen koi pen kia yangi to yada yangi na ubamen Kajing maya John kajing
mar kata ngi kiba penmenda ya ga jingia ba ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo jang ga jingim ba dia ka kuri jang ga jing penim ngi da aing waidem na mar mela new yangi kiba bit ben yang hakama jamme ba ben shakri yame da ka bas nge voret ngi kar pa diame bangi ke bayo binda haka met bagas nam ukris ngin long ke bela penya tali kawe da umen siyam bakui takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe bata penjana ya ka haga jingi renka bad o francis upa bakui jangi fadan some administrator jaga diocese but ba ke lingdo but kirinia takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde kebala yoti yanda ka bakarmen ya jimmi pa but ya baro kebala klad no haga jingi sune jamme top deng ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ni kar pa yame kanam bareng khad but kamariya te so tibakoi ka kame jongo bele ujaso bakodo kurem janga ke apostol bakoi to francis disease bakoi but baro ki rikoi kebala pensna bhaya me pateng la pateng Nindup longi babit ben ya bin dalem haga jingim bam jikut perbangini ra but pendan buram yame da ukon jamme o Jesus Christ daulem badu badhau kallang hame uble uppa badan bo haga jingelang kawe jungumen sim bakut Barok buram bat ka jingyaro junom la junom Amen Ko himen ko para tongin duai naga benta ka jingai ka jingor ku halo jongi kamdam engin duai naga benta ka jingkular jongo Chris jingkular jongo bele ya mensiam bakoi agas ngiu triban man kada agas ngi buram pentecost tongin pen karashir he ya iti agi ba pangi ba shitam eki kinna gi ba aprusal eki kinna gi ba don hapengi exam ai baharo ge jing tumo jongi nanga ba seiso kopa jongim ba hane kalong ka bakoi ka teng jongi kanwan ga di ma jongi kalong ka bon jongi ha kinda ba habeni to ayengi minta ga jimbam jongi ka ba halagasi Padoma yengi rengkang jongi kumbani rungi ma ye kebeles niu yengi padwa telam yengi shaga jimpen shoy henry to light yengi naga basiniu top light yengi ngi karpat ko trai naga jing siniu barro haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jongi knamba daga jingera ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barro kat bangidang Up kamelendi yaga jingkar men bakoi, but ka jingwan pa jongunong penim jongi o Jesus Christ. Nama ka sumi kalong kaima, ka sumi ka or bakapurom, shalom la shalom. Kotrai Jesus Christ, mayo bala ang haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jingai janga balang jame. Bar haga jings buon jamme toy haka yaga jingsuk bar ka jingyat leka we kat kum gamon jamme mame ubaim bar basensha genom la genom Amen ka jingsuk utrai kandon bara bor renka bat pi lab da ka jingelo trai tongin yai markelia Go
hakami ukon lamboro jungo ble hakami u Jesu balaki u shabening hakami u Jesu bama igi pop jungo perthe so ke bala so ke to ke bala kot shaga jing kawai jungo kon lamborot kamet bagas nam jungo Chris kan rianga shaga jing im dam chuk
Ikar padi mi ko Jesu. Bamen na pin ko buram mi vai pai vai. Ai boring mi ko Jesu. Ai bor ya bor ke kinna ke baap ke rusan. Ai bor ya ke kinna ke badan hapne ke exam. Ai bor ke kon ke bachingai na me. Bakinan mat pai no shame. Baga jingelam jung men siem bakoi. Komen siem jung bale. Komen siem bakoi. Wan ya halo jungi. Wan ben sulay yangi. Wan ben kandang yangi. Ka jingula jung bale upa. Jingula jung kon. Badu so jung jingkiu jung Jesu shabani. Wan ya halo jungi. Ai boringi komen siem bakoi. Ai boringi komen siem bakoi. Ben kuringi komen siem bakoi. Ben gandangi komen siem bakoi. Ai ka partei baro ka wenang yo bor minta. Ai ka rikasi hirs baro ka wenang yo bor to mai minta. Daga bor jung jingkiu jung Jesu shabani. Ko Jesu be ni ap ye ka jingula jame. Ayo men siem bakoi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeroya me ko Jesu ngi mane me ko Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ben slaying Jesus, ben slaying Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginya divai. Kopa lemba kane ka Eucharist ngila yomat khamba yang ka jingim kaba ukun jame ulawanra shaka parte to yarab ingi banyaine kanang bangindop la banyo benda kampura haga jingim bajingkamen jangu habane nipan yakane lemba u Jesus Christ utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka batpim ngu yaka klejambi karpadi ke jingkar kuna utrai ublei badan bor baro in karku yapi na baha kene ka snihi ukun ba marwe jungu ula kiu shabaning badula play naga benda jampi yaka lindi ben kiu shabadon mawu. Amen. To unai happy ka jinga ben yo I yawu Chris kumba la yo I dagisinran hadin ka jimmi pa jungu bakumba haba unman kum unong bishar un pen pau yala de happy uba isene junom. Amen. Ban mapi ke balange ba ulasham badupa hakakam kaburom jungu pindup tip da ka jinkamen ya ka jimpin nurlong jungu yala ka jinkular ban yai sa batpi haddu bakut ka por. Amen. Bat ke jingkur ku jungu play badan bor baro uppa barukhon badomen siem bakoit kan hiar happy bat kan sa batpi junom. Amen. Ya lesu ban pindon burom ya utrai daga jingim ka jampi. Hallelujah, hallelujah. Yesu ya play. Hallelujah, hallelujah. Ko hitmen ko para ka tokat ne jimpentip yapi ngidang yai beteng ya ka jing duai no bena mindaga ngi hinyu beje janmi ngin saperlong ya ka sngi balai jaga jing duai no bena kito ki ba tip bat kito ki bambat tips na ba I share bat pendip ya ki wairu bat konjuru ha ka sngi sai jain banwan janmi pra beje hadu kadar beje ngidon ga jimpe mi Pentecost kadon ga jimene sacrament jingelap katin bat ka mas bakhui kito ki bala banwan shaniru shamau kalam ngidonga program nginai online kumjuru kito ki bakwa banwan pila banwan shimentalang bangi hangne hagas ngi utrai kade santari kade kesngi burom Pentecost bangi donga Pentecost convention hangne moklam te kito ki bakwa banwan pila banwan na jingairu henrenginum aija pila ban song ja song bat khabda piwan kanadu kindai budget aka rosary instant ya kanega program kedon ka jingelap ka tino try kadwe beje kadwe shipwang don ka mas nangta ya ibeteng ya ka jimene sacrament kan kut ya baro ka program shwa ar beje bad kaneka long ka por ka bakerpang bad na kot nga verepi ban ya shimentalang bad ngi hangne hamau klam kito ke bala ubleng kar ko yapi Shispa light. In right, di right na kanambar shispa light.
Jesu Christus lamipat. Hallelujah, hallelujah. Jesu Christus lamipat. Jesu ulung utrai gendran. Sim kapertai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu Christus lamipat. Hallelujah, hallelujah. Jesu Christus lamipat. Yalah kubur babageleng. Jesu uim. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu Christus lamipat. Hallelujah, hallelujah. Jesu Christus lamipat. Ang Roh Yesus Kristus.